Thu in hi November ni somni pali sang ni somni panga tho chan ni ani a clear tu le ngai thatu te chibai le vekule kan video te to thleng in min lo clear sakin min lo ngai thlak sakula min lo like sak ve nge don nya Chetsualna wangin mi kum somni pasari mi athi Malsawmtluanga kum somni pasari son of Biram nun sanga chu tukin zing ni somni pali thlasom pakhat kum sang ni somni panga dar khatle minute somli khan Tukverh atanga tlak wangin athi thudon danin Malsawmtluanga hi apane nin khelan ena in khelan en zo amutur arum Tukverh bara wan chu atatha ani rang taka damdoin panpui ni ma se aliam torlovin zingdar khatle minute somlia athia voin chundar khata vuiliam aniang Malsawmtluanga hi Ramthar North branch oime hnuaya M section assistant leader nilai ani Lirthei Chetsualna mi pahnih thi nizan ni somni pathum thlasom pakhat sang ni somni panga zandar som pakhat le minute somnga vel khan islungdar le biate inkar islungdar atanga kilometer khat vela truck a Chetsualna a khaltu le second driver an thi truck hi champhai lama tanga kalania kong thlanga tlan liamin meter za somnga velalum motora hian driver le second driver chuangin motor nei tu le driver ni bok lalrin thanga kumsomthum pathum son of zodin thanga champhai zotlang chu Chetsualna hmuna thi second driver rol than chama son of thanglora champhai zotlang chu liamna tak tuarin islungdar phc adalu ania tukin zingdar sarile chan ve khan vandui thlak takin aboral vele ani chiatona thleng hi islungdar vc le Barakhaihtu ten an thiat vele amhuna kalin tanpui na an thok ngal accident thlenna lai hi ramacheng chiain chetvel harsa hle Barakhaihtu le thalai rol engemaw zat phone call manga in kai thawin liam tur le ronglak chuana hi an thok ani he chiatona thleng chungchanga hian an bungra phurseng hoi le thildanga tanpui na thongai alom zui zel dona khotlang Barakhaihtu te thu lo ngai chang zel turin islungdar mi puite anin ngen lalrin thanga hian anu pui le afa te pathum ma kalsan ani US le helpol nun rong tak Al-Qaeda te indodan chanchin Black Hawk Down Al-Qaeda helpol ten US an beina masaberani a mi zatil zit chu thi chilbom puaka thi in hei hi Africa rama US embassy mun ni lai maya thil thleng ni in he bom puak hi Râpthlak ba ka he pol Al-Qaeda ten bungthar anran kaina ani he thil thleng hi US laka helpol Al-Qaeda ten indoan puan na ni a ngai zammai chi anilo CIA mi le sa te zinga heng mi swal ho chui chuak thei hi mi pakhata oma amhing chu John Bennett ani hi mi huai sen lo nei lo le ral rel thiam tak mai ani a ani aya tha hi anum chuanarin omlo heng helpol te hian US mi te kalan khapnaram Somalia tang be pui hi an thlaka he ram hi mun lo om tak mai ani ba ka sum chete wang po a toalan thadu naram ani US sipai te chuana ru ka an mission chu tran antum ta a ram hlo om taka aru kalu a sipai thabik sil team te ne na miswal te thungrul chu antum don ani he operation hi aminga operation celestial balance ti mingan vo a thil thlendan kan thlir ho don ani Africa a Kenya rama Nairobi khopui ni in tukdang angbokin borua ka pa ngaya August ni riat kumsang khajakwa somkwa pariatani heram hi Khawvel huwa po in world class safari park anti mai ram samang hlo omte hum hal tharam ni in alar hleng nge chimlama tuipui kam moi le nuam tak anla nei cheu bok zingdar somvela chuan kar pakhat hi US embassy panin atlana athlendon nai chuan chaktaka speed la in US embassy chu a driver hian bompuak na taknen athi chilani he bompuak hi ana in US embassy hi ati chhene mai ani lawa abul nai vela building tam tak dar thlang te po chu angong hian ati ke nuala Kenyan mi le sa tam tak chu dar thlang ke themtla in ahliam anom nual bok chuta mi thi le hliam an han chhiar khom chu American mi som pani Kenyan mi zanni zet an lo boral hini in mi sangli zetin hliam an tuar bokani heti mekla hian anram thin om Tanzania ram khopui pakhata po US embassy thawin belo to ka
heng lai hmuna hian American te hian hetiang takabe hi an la tok ngai lo US President chuan heng Barakhaihtu te hi an chung thu rel ani ngei tur thu White House a apuanga American Intelligence Service te chuan he thil thleng hi an chui zui ngal tua chung mi te thil ti ni in an ring thailo Saudi Arabia lalfapa Osama bin Laden chu he in beina thlenga hian amo phurtu berani an ring ngetlata hemi ma kum hian US laka indona thiang hlim ati mai chu apuang tu nge ani a Khawvel in America ram hian aru ka du hun huna beitu anei ti sia se du tu ani kumsa khazakwa somkwa pariata US embassy bom na hi abul chan na chawani in hemi nu po hian Al Qaeda te hian aru ka US be na ankal pui renga hei hemi pui van tlang sia ta puan zar ani lem lo heng thil thleng te hi US ram laka indon puan na ani a Africa khothlang lam ram te inven na chelutuk mai te corruption hluar te le American khwazin ve wak tamlutuk mai te chu anbitum chanani a heng te wang hian East Africa helpol Al Qaeda helpol te hian Kenya ram hi anbitum chanani ami cheng Muslim sa khozom tu te atangpu in thlop na tam tak andon ba ka herama hian corruption alwar ema police le sarkar thunei tu te chu sum manga thamlung oi an ol ani US sipai te chuan Al Qaeda mun puan sia te chu bei ngal zelin heng helpol te mun pui Afghanistan le Sudan mi te hi missile mangin an bei ngal char mai ani mase Sudana an bitum anti swal patlat damdoi siam chwana mun pakhat pui seilo tak US sipai te hian misailin an bei pala misal somsari pangalai mai te chuan Afghanistan rama Al Qaeda te training na mun pali chu kapua ani a Osama bin Laden na thatum na kal zelani mase heng huna te hian alo omsi lo Osama bin Laden chu CIA 10 aum na mun sha tumin an chui zui zela khatia embassy bomani nu khan Kenya police te chuan mi pakhat thi chil pola tel ve chu an lo mana a thi hlau bom pu adona tlan cheta chun lo ni in a phone an check saka Al Qaeda helpol te nena anin biak po na tam tak mu chwa ani ma se hei ai hlu evidence hi Kenya police te nena apuang chwa ka an ma ni roi tu Al Qaeda helpol zingami Nairobi a aroka khosamek Harun Fazul ming asoi chwa ka ni CIA Nairobi a inkulmek te chuan a chui na an thok ngal wata anin biak po na an chui ba ka Osama bin Laden Nairobi aron phone na ni om chu an chui lai me ka ni office pakhat a charity anti mai chu an chui fu ngala ana thok te chu thu zo fya ngal ni in sipai ten charity office an lu chwa hian passport lem te an mu a Harun Fazul chu Fuzul Abdullah Muhammad tamiroi ani ti an shelia ani hi helpol kum tam tak experience lo nei to ani ba ka Africa ram hun shanga te hian alo chekwal na sato china Pakistana te po kal chinin Osama bin Laden personal secretary alo ni ring maya Pakistan atang hian bin Laden anen hian Sudan ram an pana Fazula hi Al Qaeda 10 ram dang bayan tuma abul tum tu ber an thuak burani a Kenya a hian azin Phuba ka embassy bomna po hian abul tum tu berani investigator te chuan Fazula thachang dol tu anti mai salai al nabana chu an chui folia ani pani hian Kenya ram hi embassy bom ani tlai khan an chwa san ti sha chwa ani le zela CIA te chuan ram pakhat an chui lai me ka an tlan chhiat an ring Kenya ram then om mai swalna pun lun na dan po ommo mallo na rambuai tak pakhat Somalia ram hi helpol te tan chuan an birok na van ram ani rengota kumtam fe chu American te tan he ram hitlo shim a him lava Mogadishu indona hemi ma kum nga kalta a thil thleng wang te po ni in hemi chum hian American helicopter Black Hawk 1 chu ka thla ka ni a hemi nu a chan chuak tu pol helicopter dang ron kal te zinga po American sipai nu na chan anom nual nu in Black Hawk down tia he thil thleng hi chin chia ni in US Army Ranger som pariat la in nun na anchana Somalia mi za chuang in nun na anchan boka US hian an chwa sana Somalia chu ama akum tam inveng tura kalsan anita ani
CIA ten fazula le nabana lu chwa andu na mun chu sipai commander tu ma in an sipai te an kaltir du lo na tur mun lo om takani a Somalia ram hi thi na mun lo om takani US sipai te hian thian an nei lova base an nei lo ba ka biak po tur tu ma an nei lo bokani US intelligence te puitu tur tu ma reng Somalia hian anom lo kumsang khazakwa somkwa pathuma US in Mogadishu abai trum khan CIA te chuan an troi oma hemi trum hi CIA te herama an om nun berani CIA te chuan leilama tang an sipai te puitur mi an mamo a he Somalia ram chunga nu han chui vel chu thil theilo tlukangai ni in signal aum lava mishing en thatu tongka abyak thei ho bak man tangkai tur anom lawani CIA te chuan an rel ruti boy tu mu chwa an nei le a Kenyan Muslim te chuan US tran rual pui Christian sarkar chu an lo thlop lo hilo ni in Al-Qaeda helpol te thurwal pui helte chuan Kenya le Somalia injina ramria te chuan munan lo khwara heng huna te hian helpol te hi anzalen em ba ka Kenya rama helte chakna hi fazula le nabana kuta thui tak ain ngata heiwang hen US chuan Kenya Christian sarkar le ami pui mimir tamzok chu lamtanga asiam theya an ram chim lam le ram ri vela Muslim tam takte puine in fazula le an rel ruzung zung thei thungani intelligence te chuan thuthar andonga fazula le nabana chu sanghaman tu omkhom Muslim sa khobetu te chuan an lo hum him te an she theita fazula hian Nairobi a Eastleigh anti mai slum area a big bona aneya hetatang hian Kenya ram tu puikam chu afangkwa le theya heng muna te hian chuk chho thinin Somalia rama akir le chu Kenya mi Somalia omte chu training a pe a Kenya atir le ta china ni an chetlak dan tur hi an lo inzir na sa in an chechiang em maya sanghaman tu anga omin an van tlanga nu pui nei in an mitir te chu Somalia longchol mun pakhata anom meka beipuyan thlak nan che dan tur rel tu beran ni a Al-Qaeda te hian sumdong mi te ang thovin Somalia ram hi an man tangkai ba ka tuipuya tangral thuam le engkim mai chu phurkwal vel arem ema heng helpol te hian ram pahni Kenya le Somalia te hi an kalpo zungzung theya ram re theile helte laka inveng theilo ram an ni ba ka Kenya hi inven na khawzo ka ngai ni in heng te hian Kenya a US embassy beitur chuan reife an lo in buat sai lo ka lo nga ya ma se he thil ti tur hian Kenya lamtang an nei nga ya Somalia an tlan chiat na alo rem le zel nen fazula le nabana tan chuan Kenya a US mun pui beya Somalia tlan chiat chu thil har lo tak ani a CIA te chuan sipai chakna mangin heng helpol te himana dan anga an chung thu rel the ni ti an heilo ma se black hawk down nuwa White House sa tu ma reng chuan Somalia rambai le chu an phurte chiam lawani kumsang ni pakhat September tha ani a engkim mai chu aron in thlak chhota US chuan ami te baya thattu helte chui chwa chu atum ru hle 9/11 thil thlen nu khan Al-Qaeda te chuan Afghanistan ni lo ram sarkar momal omlo na Somalia ram angbak hi inhum himnan an man du rin anilawa Somalia hi antan chuan mundu thu sam ni in an thlang reng bokani zan khathil thule ka thutluk na chuan Africa a helpol te beidan tur an ram embassy bom tu te mandan tur chu sarkar thil tum masaber anita a US sarkar chuan Somalia ram chu Al-Qaeda te tom himna ani lo nan theitop chwa atumta ani US President Bush chuan dollar makdadwai zatel fe asenga rin ani a Somalia ram marlama chuan military base din ni in Kenya rama CIA te nu chuinan nasatakin anin seng so bokani Nairobi CIA te mun pui hi uluk takaven ani ba ka sipai tam takda ani ba ka heng te hian Kenya sipai te chu training an pe thina heng sipai tha te hi CIA te pui tu berni in Somalia a thil thlengmek chingfel turati an ni bokani masi eng anga insen saunan na sapon CIA te chu fazula le nabana omna asia tir thai silawa
Somalia chuan biak po tur lam tang an nei trul kumtin an sum sen so atam zela 9/11 nuwa an nu chui chu vur angmaya khal chet heilo angvel lani Kenyan intelligence le CIA te chuan helpol te chet le na turin danan nei thiam ho lo an thil hria zong chu an chet le ma in hun tam om lo ti chau chu ani November ni somni pariat kumsang ni pani alo ni a Kenya ram tourist te hip tu ber chu an tuipui kam moi takte chuni in Mombasa longchol munbul Paradise Hotel te po chu alun hle nge Tel Aviv khopuye tanga juda mi zin veiwa kar khatvel cham to te po an lo la oma juda te chol kut hanuka anti mai ni takni in kutlom na chuan mitin ril ro alua chuti lai tak mai chuan hotel pon lama kar pakhata puak mi som parukan borala Kenyan mi som juda mi pathum le mitam takin hliaman tuarbok hete tanga mel khatvel le kala om Mombasa athona chuan Israel lampan mi zani lai mai chu alo phurve mek boka borua ka an thlo mek lai chuan surface to air missile panni lai mayin ka anni pilot chu Atei top choin athlok koi kwala vane thak takin missile chuan atum afu lo hlau Al Qaeda te hian mun nia in beina an kalpuya group khat chu Paradise Hotel a thi chilbom keng tu ti an ni a nabana chu he operation boy pui tu ngai ni in nabana vek chu thlona ka thak tum tu chu ani a afu lo hlau hemin nu hian Somalia ramlama an tlan chezui ngal nia shia tani CIA te tan chuan alu hei thlak hle maya 9/11 nuwa helpol te beina a tha tam takan lo sen to chu afu hlei theilo helte chuan mel za chuanga hla a bom antipuak chhole te zelani a US le Kenya agent te chuan Al Qaeda in khothlang lam ram ben tum berti chu an shethiam chhotana CIA te chuan heng helpol te hi an tukzal nge yangai ba ka an ho tu fazula le nabana te hi Somalia biru in Western Hotel Kenya a thurwal puilam tang an nei nuala mi pakhat helpol zinga mi an man tak laka tanga thu shat belan neya a in puan na atang chuan helpol te hian Mombasa khopuya hotel dang tep chu beile an lo tum hilo ni in ra man na an lo siam fildiam to ani satellite manga helpol te in biak ruk na an lo mo tanga alandanin Somalia chuan Al Qaeda an lo tam hle maya heng ho hian Kenya ram le Somalia ram chu kartonin sarkar mi poimo mi panga angvel te bituman nei ni in alang CIA te boina ber chu Mogadishu a hian sipai pol da an mamo a mase an da ngam si lo ama kumnga vel kalta a US sipai ten an che chat na mun ani a heng lai muna hi chuan pon lammi an lo mi khwal thawak ngai lem lo US sipai telek phei chu an holutuk mai si a CIA lamin thu thar donan neya fazula le nabana te chet lak dan turan she thoi Somalia helpol pakhatinen anin thurwala anni hian ven himan lo tum CIA te chuan East Africa Al Qaeda te le Somalia helpol te anin thurwal ti an shechiang ta a American sipai te chuan heng Al Qaeda helpol Somalia biru te hi en thazui zelin Africa rampuma American te ta na mun lo ombera an sipai te chu CIA te chuan an tirlu atrul mai mel hemi tur hian Africa rama helpol te beilama ton shiat nga tak an royangaya aming chu John Bennett ni in John Bennett hian ahna azo hle maya ralrel athiamin a hwai sen ba ka he Somalia operation tur hian a thafilor lakani mase ani tan po hian na ol sam ani haulo Somalia an nam cheng te hian rampon lammi foreigner te an ring lo hle maya en thatu pol po inda a hau tak hle dona engtin ngen ti ta kang ti ngai to in an ril ro boy hle heti lai me khian beneta po CIA hun pui Nairobi a omen kumtam fe African Guerrilla Army te akai shwai to dan tek tik te mangin ro man na an siam chanani a Mogadishu khopui lu chwa chu an thil tumani beneta thua ka tha Mogadishu khopuya helpol zongzong chu Al Qaeda te lam tang an ni lo ti asia a an ma ni du lo pol an lo om ve tho alo ni
heng hel Al-Qaeda te du lo pol ho in thurual pui hi an tan kong chun ni in Beneta hian a ring het bura mase Africa rama mi hlo berber te in rem siam na nei pui atul Somalia warlords torot tak tak ho chu an ni March ni so panga kumsang ni pali ni Beneta chuan asipai thabik te chu suitcase sum tam tak ken tirin atir chhuaka heta US-in atum ber chu Mogadishua mithil ti thei tele helpol dangte thurual puyani sum mangin an tham phot dona East Africa a Al-Qaeda helpol te omna anni lamin anlo shil donani Mogadishu a hi chuan poisa in thile ti thei em a until do an shil chuan suman pek bel zel dona wangin helpol te po anlo in hongzau hle ni na lang heng hel shwai tu te biak po hi thil hlo om tak ani ba ka sum chete wangpon nunna ladu mishing an ni a heng helpol ho tu te nena in thurwal hi American hautan chuan nunna thap ang hialangai ani Somalia hian US embassy a lawa international dan a heklo hetia US mi in helpol te vador hi thil hlo top khok ani ber mai chu ma se an thil tum chu a hlotling heng helpol te hian an thil shat ang chu CIA te hi an shilta a Al-Qaeda helpol te omna chu chuizui tan zelin an mizon ber chu fazulale nabana ni in Beneta chuan CIA top secret unit anti te chu bia a sipai thabik te adil heng sipai thabik te hian Al-Qaeda te hi Somalia khopuya tukzal tur hian anin ring hle a Afghanistan a tonshia tam tak anlo nei to ba ka en thatu tur ruat po an thiam hle a Mogadishu helpol te in biak po na chungai tharu in fazulale nabana omna shiat antum chauzel heti mekla hian Beneta pon ro manna dang alo neya Kenya ram le Somalia ram tlan tun truck driver tam takan ti asia heng ho hi sum pekin spaya an chan she aring lawa Beneta ro manna chu afu ta Al-Qaeda helpol te Somalia hian anlo omba ka nabana ho te anni nabana chuan thlona hijacker Nairobi US embassy suchhiat tira tumdan an shele zel truck pahnei te chu US embassy sakthar gate bulapwa tiran tuma hengte wang hian Somalia le Kenya ramin kalpona flight zong chu cancel ani a US embassy po lwa tu omlovin chwa san lailok ri ani CIA te chuan Al-Qaeda te chu Mogadishu ven himna andona wang chuan ani telin an chakzwa zel ti an heilo helpol an tham te po in engma reng an shil thadu to lawa an mi le sa te himna an ngei to tel ve ngai thawa American holo puita se indona an tel ve ngai don si a John Beneta zona chu an chang thadu to lawa helpol ho tu te chuan American ho chu an tan hlutna nei lo ang main an lo en to ani anni lo chu CIA lamin biak then nei lo ti anin sia a anin du vetlat US lama tangin suman donga mase anni lamin to tin an lo bum thung hetia Beneta tele helpol shwai tu te in biak na hi aru ka kalpui ni ma se aput chhuak rutlat maya American ho chan chin chu Mogadishu ko thlera chuan alar het ta hle maya US chuan sum in biak po na khol thale manrua an mamu ang chu Al-Qaeda te chuinan hian Somalia hel shwai tu te hi an pe a ma se helpol dang shwai tu chen khat chuan heng thu anin hlan chon hi an lo ti put ruta ni in alang kumsang ni pali le sang ni panga chho chuan US sipai ten poisan pek helpol te le Al-Qaeda helpol lamchang helpol te chu Mogadishu khopuya chuan anin do chho tana Mogadishu helpol pakhat chu sabab tia shiatan ni a heng ho hian Al-Qaeda te chu an lo mi khwalani heng helpol te hi an tam em maya an mel ma chu Mogadishu CIA te thopui helpol dang te chuan ni a chanchin thalo lam ni in alang CIA te chuan Mogadishu anin hum himna tur an hlo tan alan dan chuan CIA te chu Somalia tanga no chwa anile don ni in alang thil maktak thleng omzui Ethiopia Armed Forces te chuan Somalia ram an lo ron ve meka Ethiopia hi Christian ramanni a US Tranral pui ramanni Mogadishu Islam helpol lian sel hi Ethiopia chuan enliam mai an tumbik lo
Ethiopia chuan sipai sing khatlai tir chhuakin Mogadishu khopui chu an la a CIA te tan chuan chance in hong chhole Benet te tan chuan Christmas present lom lutuk ang hi ni ringot CIA te tan kong in hongin Ethiopia sipai te puine in helpol hroi tu te chu thu an zot fia chana hun re ngai lo an sha du chu aron lang chan ta an thu thar ber don atang chuan al qaida te chu chimlama thliar kar pakhat ras company a anin khwarti an sheta a ras company hi Kenya le Somalia ramri bula omni in thliar kar le khomwal ming apukopa mun biro tak mai ni in training nan ten an man ba ka helai mun atang hian an chi chuak thin ti hria tani hetalong chol mun hi an tan chuan ral thuam tul na rem chang takani ba ka Kenya ram nei taka a oma Chetsualna na mun rem takani ras company hi tuipui atang le khomwal atang pu a be kher tak tur mai mun ani a fazula le na pada chu helai muna an be ruk ngei hirin ani a he hun tha hi CIA te nga chuni in Ethiopian army ten an lu chwalai chuan SC 130 Angel of Death ti hiala an shiat lar thlona chuan leilama helpol ti training camp chu teng mutiat setin alo kap chara chulai mun chulak ni in fazula le na bana chu an lo om reng lo maya al qaida te chuan CIA te len khang zar chu an paltlang le taphot US sipai te tir atul le ta Black Hawk Down dang an tong le mai don ni te ponalang Mogadishu lama ve thung chuan politics boina neu oma US in anram beitu te an shia theina hun atlem ve tial kumsang ni pasari chawani a sabab helpol peng mujahidin mi zalivel le Somalia Muslim hel an mani thlop tu sangtel te chuan Ethiopia sipai te chu anram atanga chwa tumzui zelin sabab ho chuan Somalia Râpthlak an choi nung ani bera ma se CIA ten thu thar hriat belan nei sabab ho zinga chuan thunei ne in chu polan oma aum zia chu an mani le mani anin beiti na ni in fazula le nabana veng tu te pon an theina an hlo chho zela hei hian CIA te chu chance pe in an du chu ati hlot ling thei mai don ni in alang shabab helpol ho chu an pol try tu tur thlangin an boy ru hle maya ni na in chu anom nuala hetia an boy mek lai hian nabana chu kal sangin CIA te chuan atom buk chu an in thlazui nabana chu motor pakhata azin kwarthin dan te an chui chuaka ral thuam chu apayarin om White House CIA te chuan nabana chu anung chungemo thia mandanan rela he operation hi ahminga Operation Celestial Balance ti ming anwa US Longlian Royal Fifth Fleet anti mai te chu Somalia tu pui wawkam naya andinga an drone thotir chuan Mogadishu atang Somalia chimlam kongpui chungun takin avil renga nevilong te hian drone te takte ahming Scan Eagle an phwa chu an neveka helicoptera pai theani a frigate le destroyer ten an kulbok Barakhaihtu darkar sariatanga darkariat athok theya en thlak na thok chinani Pentagon le White House lama chuan thutluk na siam ber turan lo soi homeka an bitum omna hi drone lian bom pai thei omna hnai beratang ahlama ma a om zia chu hunter killer drone an mang theilo cruise missile la motor tlan lai kap thel theiani SC 130 gunship po athoma liana an tlan chiat san thei Pentagona US sipai senior officer chuan an sipai te tir chu tha ati tabera chumi ma chuan nabana omna an hriat phot atul omna chiang taka an hriat phot lo chuan Chetsualna mai chi anilo SEAL Team 6 sipai chabik Navy destroyer omek te chu thupek anita a Scan Eagle drone pon nabana le a hote lo chui zui ve mek zelin an khopui Mogadishu an chwa san chia chuan US Little Bird helicopter pali te chu Black Hawk helicopter pali in ranzuin SEAL team te chu chemasa in ma an shwaya Al Qaeda bomber nabana chu hwalbe ni in ka hlum ni in a thui shwai tinen an vaya ka hluman ni a nabana ruang chu test tora lak ni in tuipuya sal turati ane CIA te chuan na an la zolo Fazul Mohammeda an la da thalo
reiponi ma in a omna anshele ngalwata Somalia National Army tinen anin kana athi aloni Africa a US Embassy bomna a mala tu mi panhi te chu anthita a Operation Celestial Balance chu hlotling taka zo fel anita ni Somalia ram chu then fai anita a Osama bin Laden atlan chiat na tur chu USS Col longlian bom ani a Al-Qaeda helpol te malak na chuan alian polani American sipai mi som pasari zetin nun na anchan Al-Qaeda te chuan anthil ti ani thu an puang ngal ma se sipai thaberber te chu an mani tukdol turin an thok chuak don ani an tektik le che dan tunge in nam noi sha chuan tuma CIA 10 cutting edge technology chu Khawvel la munlo omberbera an mandan kan clear haule don ani USS Col longbeitu te hi man ngeya an chung tho rel tumani a Abu Ali hi an hotu te jingami ani a da that ngai mi swal chuni in rambakhat biruk ul samdeuna zon chwa har satdeuna biru ani a Yemen rama Aden khopui ani a October ni som panhi kumsang ni jing karani heram hi Arab ram jinga chuan are theibera anram tui puikam hi US sipai longlian te chuan refueling tui al thei thunnan an mang thina kumtinin engemo borak Khawvel mitfok na tur thil thleng om thina ni USS Col longlian po chu sipai mi zanhi somni zet chuangin helai tui puikama hian diesel tui thun turin an chola training exercise nei tuman ni chumadar som pakhat velani a longchul na mun chu longleng te naw ei tur zuarin an khata heng longzinga pakhat chuan Col longlian hi apan hnaya American sipai chuang te chuan nui chungin he long khaltu hian lo bai bai ve a ma se long te chu na takin a bom pai ruk nen chuan apuak ta ani American news headlines alwa ngal he bom puak hian fit somli zeta thok long bang hi aver kwa a long hi atipil lo chawani he thil thlenga hian US sipai pasari in nun na an chana sipai som chu an ruang mu tura omlawa sipai som thum paria tin hliam an tuarani hemi hnu hian thi hi som pasari an tlinga chinchha ani le a mi som thum pakwa in hliam an tuarani sipai theta te chu vui liam an ni a heng thil thleng hi helpol te beina ni ti US sarkar chuan a hailo FBI le CIA te chuan he thil thleng hi an chui zui ngala an mirin berte chu Al-Qaeda helpol te ni in US Pentagon chuan an sipai tha te chu an tir chuak ngala Special Agent Bob McFadden a Middle East a aum lai lo ni in Bahrain a chengin Arabic chongpo athiam nal hle maya nisom chung US sipai te Yemen ramapui turati ani a tumpa khatan neya chu American long sipai som pasari lai mai thattu te jon chwa chuni in ro rel na ma a anchung thu rel tuma ro manani US Embassy sana khopui Yemen ram ni in October ni som pakwa kumsang ne ni a Aden airport a chuan US sipai thlona lian pasari zette chu an truma hei hi Yemen mi te pon an shelok lawani US sipai zathum somnga zette ni in intelligence te chuan longbom na hnu ma an check ngal wata engbom ngen man ti te chuin evidence satam theng ber an la khoma longbang chu tui chim chin ai sang sheta ako hwau maya apil lo chawani Aiden police te chuan rin dan thuwa miman an nei nuala mita mutu ti ne na tang kopin helpol te operation kalpui dan chu an chui tan ta a thi chil bom phur tu longkai na chu an she theya bom an rem khom na mun shia chwa ani le a CIA FBI le US intelligence mi za chuang fe chuan he bom puak hi an chui zui ngala John O'Neill chu an hotu berni in Osama bin Laden le akut ke Al-Qaeda te chui zui tu ani bokani O'Neill hian US intelligence thiam berber anei veka anzinga hian Lebanese mi Arabic tong thiam lutuk mai PhD ni bok Ali Sufana po telve in Ali Sufana hi an nu chui konga atangkai hle maya ani hian Arabic tong mai ni lo Middle East sa namshang shang tong thiam anei nualani CIA te thil tumber chu Yemen rama Al-Qaeda te zon chhuani a ma se thil ol sam takero anilo an nei zong chu evidence thanem takle mita mutu te in puan na chu ani a
sufana le makfetena te chuan helpol dang kum ni kalta bia kan neya Kenya a US embassy bayani nu khanani thilpoi mo tak tak an zot chuak East Africa investigation team te hi oni le US sipai te puitura Yemen a tirlon ni a kol long chu Al Qaeda ten anbom ngei ti an fin fia ta ni US embassy le USS kol long lian be na bom te hi in ange in an shia a engtia siam nge an ni khoimuna siam nge an ni ti te chu an chui zui zela Yemeni police te chuan thi chil bom ti puak tu jinga pakhat chu alukhum an neya asam le DNA alo oma a DNA tang chuan suicide bomber pakhat ming chu hrechuak theita in Yemena Al Qaeda mi le sa anman khom te chu thu zofia an ni a sufana le makfetena te chuan mi pani operation junior deuh te chu thu lo zot fia in heta chang hian ming mo chwa an nei ta a Abdul Nasri ani in ani hi Saudi Arabia mi Africa le Middle East sa sin kwalchin Al Qaeda helpol pakhat ho tulu ani a ama man tur hian CIA tele yemi sarkar mi poimo te chu anin thurwa langa yani Yemeni police ten thu an zofia to te hi American CIA te chuan thun zot non le a heti lai hian an ho tu pa John O'Neill chu an chan ta a ani hi USA ko kirni in World Trade Center a head of security tura ruatani November ni som panga kum sang ni kum ni in kol longin be to changa ni som thum pathum na chiani a CIA ten phone in biak pona an chui tangin na shia chuan mundang pakhat be tum an chui chuaka hemi chuma abi tum chu an ma ni chui zui tu investigator te chuni in hemi nu hian Chinook helicopterin investigator team te hi tuipuya US in dolong liana an sahim nan phurson vatan ni a investigator te chuan Al Qaeda mi le sa pakhat chu thiam takin an kom china thu shat belan nei chautana USS Cole chau hi Al Qaeda ten bayan tum alo nilawa USS Sullivan's long chu beitum zing mi lo ni in a beitu tur long chu tipal thil thu in apil hlau investigator te chuan USS Cole bom tu chu Abdul Nasri ti an chetu a ani hi Al Qaeda extremist chen khatte ne na thok ho an ni ba ka Yemena Al Qaeda cell hi rin ain alo liana Yemen mi ho tu po an ne nge rin chuming chu aron lalang don ani Abu Ali al-Hariti ni in Yemena Al Qaeda helpol te ho tu berani a ani hi abul tum tu ni in tha angai don ani Abu Ali al-Hariti hi Abdul Nasri ai fe in atum ru in a hlo omzo ka ngai ani a Khawvel mun sang sanga in beina in nam noina anei nual to a ani hi jihadist first generation ni in Afghanistan in dauna kumsang khazakwa somriat vela alo tel to a Osama bin Laden nen anin nim nai em mayani baka Yemena hian campaign investigator te chuan Nasria be harsat chuan Haratia be chu harsale swal turin anda ani Haratia omna thleng tur chuan Yemen ram cheng chetak mai paltlang ngaya hengmuna hian Yemen army te po ankal du lo Yemen hi ram cheng chetak mai ni in sarkar thun noya om lo ram hi azau zo kan ni a Afghanistan tlang ram ang chia ni a anam cheng te chu to an khir em mai ani CIA te ro mandan anga bora ka changa thlona manga begin Haratia chu an ve chwa thei mai an ringa ma se Yemen president chuan CIA le US sipai te chu an ram kho pui pela kal chwa chu arem ti tlat lo heiba ka hian tlang rama cheng namte biak rema anram sipai te tirlu po thil theini in angai lo shimshim ani Al Harati hi US sipai te tan mai ni lo Yemen sarkar tan po han nei the ani lo shimshim maya ma se Yemeni president chuan Al Harati pe dan tu ro man na anei ta a American te pon chu churem ti puin Abu Ali chu president chuan in surrender turin a bia a American hau kuta an hlan lo tur thu po shilma se Abu Ali chuan adu tlat lawani America sarkar chu apei dong du lawa chuti lai takin World Trade Center pun be to ka thlo na a sut ni in building pani chu achim 5 veka Al Qaeda te an chawbul changa she 5 vek tu John O'Neill chu aporal Niriat Lek World Trade Center a hian head of security in athok manani
United States of America Head of Security Timel Malian Ber Al-Qaeda te ani taka chuan Yemen chu anin do tran na tur ram pakhat ani tani Yemen President Salah upon anram chu Al-Qaeda helpol ti tombu kani ti aphalawa US President Bush Salah chuan kan lam in changemo helpol ti lam in changemo kanin do thawang ti in thu asoya Yemen President Salah po aril ro ha khop mai achan chu US in Afghanistan angmaya achin dar kwalvel ni ve alawani Yemen President chu US President mutur chuan azin ngala engkima apui tur thu ashila adu song chu Yemen bom lo sham se ti chu ni Yemen President Salah hi Washington a kalin US ram how tu te benwala FBI Director Secretary of Defense Powell le President George Bush ate chu mimal takin abyak nu injem na an nei ta ni an target lian ber ninghal chu Abu Ali al-Harati ni in President Salah chuan USS Cole investigation Yemenati chu RMT a phalna alo pele CIA chuan ma an shruaya US sipai pol sang tinen Yemen chu an luta a Yemen sipai te chu anti-terrorism training an pengal CIA te chuan phone le radio manga in piak po na reng chu an lo ngai tharuvek zela hei hian helpol te an beina apui don ani hetianga na sataka an be nu le Yemen President thlop na hnuaya po hian al-Harati chu tribal te chen na mun pilril taka nei theilavin ala om chhun zom zela henglai mun hi Afghanistan na tora bora mun angmai ani a thaler zau tak mai dam khu chwa na na be ngai na mun ani Al-Harati be pop theitu om chhun chu President Salah ani in asipai te nen tribal sipai te chu in biak na nei puyatuma Al-Harati chu akuta hlan turin ati ani Yemen President hian anram ma thlen vele Harati man tur hian sipai atir chuak ngala Yemen sipai sompriatin nunna an chan ba ka an mel ma te hi in dawlama tonshiat lo nei shep to helpol sakya lo tak mayan lo ni a Salah hian Harati hi aman theilo mai ba ka aram chu Khawvel mit muwa a control vek lo ti atilangani counter terrorism lamin an be follow nan al-Harati chuan an che dan thlaka mission mi kidnap chu aching chhochana kumsang ni pakhat kum top lam le kumsang ni panni kum tir lam chuan Yemen al-Qaeda helpol te khian Khawvel mit muwa polian tham takan ni ti lan tiran tuma mun shanga boina an sok chhuaka Yemen sarkar pon helpol ni asia te chu amana jela akhung tela a then chu American ho thu zo fia turin ape chhong le thinani kol long bomani hnu hian Yemen tuipui kam chu an sipai ten an veng uluk to hle maya ma se oil tanker te man thin long chol mun te jok chu an ven mai tlat mai al-Harati mi le sa te chuan Yemen be nan an saklo na la yan song don ni in CIA te chuan thon thedar fata hetia warning an pek nu ni nu Yemen sipai te in rin ma in French tual thei phur long chuan be tok ta long te manga pan ni in akal nei vele poma puaka thi chilpol thil ti thawani he in beina hian French long mi pakhata borala oil liter sang tam chu tuipuya alwang rala hei hian ain tir chu al-Qaeda helpol te hi Yemena hian an du tokin an sapatal theiti atilang chiang em ani he French oil phur long lian hi Lindbergh ni in USS Cole long lian an be nu kum ni na helpol al-Qaeda te kut twar le masaber long lian ani Yemena chuan al-Harati che chhunzom na tur chu tuma rengin an shelawa kumsang ni panhi October ni som pathumani in chundar som pahnia chuan khwa alum hle maya al-Harati chuan kumtam tak belo tumto chu beitumin ain puwa cha meka abul naya om pakhat ahliam he rocket launcher puak ri hian Yemen police te ako wata American sipai te po anlo thlengal anin kap ngala helpol mi engemaw zat ka hluman ni CIA mithiam activist anti mai te chuan in chung chudap ngalin laptop cellphone engemaw zat bom le an mi tha tur te list in ziana chu alo oma satellite phone changkang tak an man tel nual boka hiratia ramana zong chu an shat phata ni until lo tum chu US embassy missile manga be alo ni a al-Qaeda te chuan Yemen an che tumna harsatna an tok
Haratia chuan satellite phone alamang mase achia thau lo chu aom na chuina ol sam lutuk ani ti chu ni a satellite phone te hi a phone mang tu om na chui zui ol sam em a Maryland National Security Agency te chuan CIA te chu Haratia om na anron shila NSA lampon Haratia phone number anlo chin chia darkar somni pali chungin anen tha CIA ten Yemen sipai mangemo airstrike mangin Al Haratia chu ol sam takaman the anito Al Haratia pon a cell phone man lai chu a omna an shat phana ni ti sha in a mang chun zom talo tuma na omna an shetalawa khoi mun nge be tum sha ta ni bok si lo ma se a chet vat mai chu tu po mai chuan an ring veka Al Haratia set phone mangam lo chuan mun sang sanga be na tura a hisap ati boy pha hle maya thaler mun pakhata chuan Al Qaeda helpol ten in mu khom na an neya Haratia pon a phone chu manatum lo rei tak a in zoom to a ma se aron ring a in zoom zo lo chuan an langut peka ma se atlai zo ta Maryland Fort Meade te chuan aomna an lo shikman CIA te chuan sil tiam te mangin ol sam takin a bodyguard te ka phlumin Haratia hi an man theya thlona manga bomabei a ol sam le zwal ma se Yemen president ne na chang phalna an musilawa Al Haratia en thlatur drone thar an tirta a technology thar ni in Arab ramin an lamhel shat lo Washington lamin phalna an petua CIA lampon thupe kan chua unmanned drone pani hellfire missile pai te chu US longliana chang Yemen tuipui kama chang chuan an thlok chuak ta a NSA lamin an target omna an shil hunan ngai changa heng drone te hi van sang taka muang changa thlokin an bitum tur melma omna shat tiran ni ma chu leilam an vil reng theya darkar somni panga rei te an thlok the ni CIA drone operator chuan Al Haratia chuan motor chu amuta a Yemen Special Forces 10 ral khata tangin Al Haratia chu an lo clear ro ve bok drone chuan a hun taka a hellfire missile pai chuan Haratia chuan na kar chu aka puak ta ni kumsang ni somni panni November a Abu Ali Al Haratia chu drone manga tha ani ve ta a hei hi avoi khatnan US in an drone siam in dona an man masak berna ani in a hlotling hleng he nge ni Yemen rama Al Qaeda hautulu ber chu tha anita a Al Haratia omlo nu hian Yemen Al Qaeda helpol te chu an ke dara an chaklawa an top suita ani CIA te drone chu a hlotling hle maya Abdul Rahim Nashri le midang som pathum zet te chu US sarkar chuan ave chunzom li a Arab Khawvel helpol Al Qaeda te chu nuai chimi an ni chauta ani